Зарыл ишиң болбосо, зардалыда эмне бар? Бул айтылган накыл сөз качан жаралганын эч ким билбейт. Jem bulutta. Biz keleveripmiz. Sen süylöpsün masalan. Men jo'da qolmiz qapta. Allo neme bolganda baring bile. Men bilbeyim onu. Sen allo. Hatı paksa tuvalın, altulun basın kuvatın. Aksara büyün bir olsun, getir ulun bir olsun. Zaten kötü kötünükken biz. Ay, lemon. Ya está. Кандай эл болбосун, анын улуулугуна же бийиктигине карабастан ар биринин эстен кеткис окуялары жана уламыштары бар. Tarixi şunday ekan. Bir Sakı degen adam kelip, monoyak davam menen aşıp kelip, şunda tirilik kılıp, yaylanıp tokoy eken, tokoylu bütün işlep, anan keyingi vakta ayal alıp, balalı çakalı olup, 5 oğul bir kız bolgan eken. Şu Zardal'da hazır 5 oğuldan tarkagan yel yaşayt. Kızdan tarkagan bardığı şunda yaşayt. Mana mesela şondan beri men kantancı yıl tuğulan, 29. yıl tuğulgan eken. Oşu yaşaşıp yürüşüp bir gün bul Sakının bir kızı boy yetip kuyovga çığa turgan bolot eken. Bayağı kızı, жалгыз kızı boy yetip kuyov talep bolup kalgan malda kuyov tappay ana ol Kökjardan barıp köçede жүрген bir balаны urzap gelip kızga kuyov kılgan eken. Ana ol balasını jogotkan Kökjardagı adam iylegen boyunca kalat eken. Күзүдө балалуу болуп калгандан кийин жигиттин үйүгө апар, жигиттин атасыга апар. Бул кыз адам бул кайнатанын үйдө болбойт, атасынын үйдө болот. Шояка апаргын, адам эл болсун, журт болсун деп жөнөткөндө Kökjarga barıp şondagı kışlaktan meyman bolup oturup şunda biröw ilgeri antasil boldu bir bala jogotkan bide dep sokmalap süylese, o palantı jogotkan. Tabıldı onan. Yok, uyu kayda onun. Uyu falan jerde. Bana körsetkile deytken. Sakı adam eken, tuğra adam eken, aparıp beret eken. Balang mana şul. Men uğurzap ketkenmin köçeden. Men o togda yaşayım, жалгыз uy. Жалгыз kızım var. Şoğa kuyov kıldım. Uğuldu oldu. Mana bugün alıp geldim meşeğine. Meni öldürüyorsun bu. Soyuyorsun bu. Nemine kılsan kılmana endi. Degenden keyin anam bayağı olan mert adam iken rahmat sana. Şunçalık kılıp gelipsin. Yeni mana kuda karındaş bolduk. Endi kuda olupuz dep 2 gün toy berip balasıga
Onun kaytarıp endi bana balayam seniki. Yaşay ver. Kuda karındaş bolduk, katlaşıp жүрeldi, onun balasını kaytıp özüge bergen eken. Yatmayın. Şu her kim melasını özü yiyip bizi biri tutturuyorsa. Ne direkse sebep bu adam çıkar doğrusu. Мен бұл магазин ашқан елдің уатшылығы себебі 5-6 жылда кыса болып қалды аралық. Башқаларды ачықлар десем ачпайды, бізде жолыбыз татал, продукта жетіші, кейбір бір болбоған нәрсе сигаретпен, шоғынға мұқтаж болбосын деп елдің уатшылығы үшін ачып қойғанмын. Қалағандар келіп алсын, қалағандар өздері біледі, мұқтаж болбосын деп ташып тұрамыз. Аты шекменен. Каргашалуу 1999 жылы Зардалы айылынын тургундары вахабийлердин кол салуусуна күбө болгон. Алар мал мүлкүн, тамак ашын тонуп кетишкен. Бирок зардалылыктар эрдик менен бул кыйын күндөрдү басып өтүшкөн. Мезгил өз жаратын айыктырат. Бүгүнкү күндө дагы алар өз калоосунда көнүмүш адатынча бир калыпта өз жолу менен жашап жүрүшөт. Мал багышып, ийгин айдап, ата-бабалары басып өткөн кайталангыс чексиз баалуу болгон кыйыр жолдорду басып келишет.
açıldı. Ya, kınılık bu. Ha, mine. Nimine kılıp ötesi aytıp verin de. Kurut kaynatıp jatam, bunu koyuldam. Anan alam. Karası menen çarvaktan kaş kirpigin tövülü boşalardım biriydi. Şöbet sanatçına yıkan karangılar jolbustan çırağın bolu düröyüm. Tümdeki su algan bulağın bolu düröyüm. Bunlar cağıpta kızlar oynayıp yatışap. Monçakları joğa düşürürge çünkü verip yatışap. Ay jaman diken kızlar ay. Allah doğdunlar cağıpta. Balдар oynayıp yatışap. Aşıkları joğa düşüp. Bizge tinki verip yatışap. Ay jaman diken balдар ay. Yerde bizim çoğ atalar, boğalar yürüyen yerlerimizde, mesela çoğ daryanın cegide taş boğurunda çıkan su, bu yerlerde köprülerde salıp, bizim çoğ atalarımız Ağzında Palvan, Dosunbek, bilir degenler bardak ışıl yerlerden çıkkanda. Köngül esте kalalık en bir жақсы yeriminin tabihi parı var, par. Adam dışında bedende vadanını жұмсартып, жеңілдетеді да, şundalık neme hasiyetlilikleri var. Bizim жақсы yerlerimizin biri ışıl su. Ana eşkin atırı. Ay! Ben oldu. Kana balan kuşankasını şuraya kıldınız. Şey. Salalı. Zardalalı bugün günde turuqlu yaşauvchilar 32 tütün yaşaydı. Adam sani 195-200'ün tegiregide. Мектеп жөнүндө сөз кылсак, бул мектеп 2007-жылы ачылды. Ошондон бери иштеп жатабыз биз. Күзүндө, кышында окуучулар көбөйөт. Бул жайлоо жер болгондуктан бул мектепте 3 мугалим иштейбиз. 2 эжекей, 1 агай болуп иштейбиз.
ат жағыңдан балаңның қара көкжал көрінді ершен татты бер болып қара көкжал жабылан қары толып шыр болып атары болып оқ болып аламнан мындай жоқ болып. Жазғы сезонда бүт қырау айынан шығып, миңден ашуын адам келіп, жашап, өрік егін-тегін жияп, Қарабақ айылдағы айылдық кеңештің депутаттарда қойылған Зардалы айылының статусы беріліш жөнінде. Ал жерде қаралып, районның деңгейге берілген, шоны менен республикалық деңгейге дан кетіргенбіз деп айттылар. Бүгінгі күнге чейин айыл статусы берілелек. Негізі жаштарды қармап бұл жерге адамдардың санын көбейтіп, айыл емесini күчөтүш үчүн свет болсо, негизги маселе шол болуп атат азыркы күндө. Ошолор ишке ашып калса, Зардалы айылдан bir чоң айылдардын bir катарына кирип, элибиздин жашоо турмушу оңолуп, жакшы bir жыргал жашоо болот деп ойлойбуз да. Bismillahirrahmanirrahim. Acı yakaladı. Çok oturuyoruz. Geçtiği jetli paralarını kar baskan. Adırdan gülüm tereyim bi, halmadan üzüp bereyim bi. Acarlı appak yüzünden men aylanıp sağa keteyim bi. Kızgaldak gülüm tereyim bi, kızıma harnap bereyim bi. Kırgızdın namuslu kızı bol dep, atening aytat dilegini. Ay kızım menin perizat, atыңа zatың jaraşat. Ардайым sağa қалаймын ey, ömür süyü mahabat. Толордың gülüm tereyim bi, толқындап sağa bereyim bi. Tağdırın tayqı bolbosun dep, atening aytat dilegini. Ömürdün gülün tereyim bi, özüңө harnap bereyim bi. Ömürüң uzun bolsun debi, enekең aytat dilegini. Ay kızım menin periştem, ak yüzün sağa kelişken.
Оролуп турсаң мойнумдан ей, аселим шеріндедірген. Ай қызым менің перизат, атыңа затың жарашат. Ардайым саға қалаймын ей, өмір сүйі махаббат, өмір сүйі махаббат.